Oh, akina aya, akina apa naona uyutna? Aki. Ini mah boleh mah. Would you like to drink kopi or tea? Tiga orang Washington ya. Bukan teh batur ditincak, digebuk awi. Cenah bieu kitu. FF teh naon sih? Ai FF teh naon sih? FF peretaning permainan teh makan teh PS kepala. Oh. Make dapat. Oh. Dina naon mainna dina taneuh? Atuh lain. Ai bieu ai si jilong teh saha jilong teh? Jilong teh ML. ML teh naon? ML. Naon ML? Itu naon sih? Permainan kene. Oh, permainan kene. Make awi lain. Oh, akina aya, akina apa naona uyutna? Aki. Aki. Boleh-boleh tinggi. Ieu ke rumah anyar datang ka dieu teh tiuk mah ieu. Nya. Ka rumah. Itu boleh-boleh teh sih aki mah. Ini itu mah kayak mulai ulang teh. Hmm. Oh, nya. Nya. Lamun aya nu hidang otak di wawancara teh. Aya hidang enggak, Mak? Wah, Hidangnya supaya hidang. mohon. Ya. Oh, eta injuk kene mah teh. Sarerehan. Oh, mohon. Nyantos atuh. Kedap badeke ka Dede orang ngobrol dia mah. Bade ngobrol apa? Mereka dinyala. Mohon mah nya. Mohon amin. Doa pe doa mah. Mohon. Mohon amin. Beresan man kalau cita beres? Encan. Oh. Tah sih boleh. Ini mah boleh mah. Muka dua kada samang dua kasih. Orang Belanda. Dua. Dan jadi nih. Kak. Dua deui. Ayo si bule. Bisa bahasa Inggris tuh? Gaji. Iya berarti Belanda nya nyasar ka dieu nya. Bumi di mana bumina? Oh kadinya. Oh, arek ka bumi ge. Boleh nggak ke rumah? Man kalaji ayo di rumah. Oh tilu. Oh. Gadis dua. Terus sekolah kan kelas berapa sekolah? Kelas 2. Kelas 2. SD, SMP. SD. Oh SD. Oh. Cuma di warnaan apa yang begini? Asli. Ya itu satu orang-orang ke rumahnya coba ke rumahnya. Abah ayah abah. Bapak ayah bapak. Iya, dagang. Oh dagang. Iya tuh mah. Oh Mina. Oh. Ya itu satu. Oh kamar mandi. Oh. Sama tiket tuh. Kita. Iya, nanya. Oh. Sugan teh orang Belanda ya teh. Asli dia aslinya. Oh asli. Oh mana panggilan. Oh. Oh, nyonong coba foto dulu. Oh. Eta nu pertama. Nya. Tuh nya sih. Ya namanya saya. Anissa, mohon. Laras. Oh, Anissa, Laras, Rama. Tuh. Tiga orang Washington ya. Itu dama ya. Sabar rasa dana Ibu Putra teh? Tilu. Tos dama tetehna merenya. Laras. Coba teh Raras, dia hayang kena ye. Ayo. SMA. Oh, SMA. Di mana SMA-na? Manika. Oh, Manika. Ini teman-teman lihat benar-benar mirip orang Amerika ya. Tuh.
Keur sakit ieu cenah awas. Oh, nya mohon. Oh. Nuhun. Pada disaung cenah. Oh nya. Nah, ini teman-teman kita ngopi di belakang nih. Ngopi bareng. Aduh. Asa di jero? Tasnya oke. Oke, excuse me. Would you like to drink coffee or tea? Nah, ini teman-teman kita ngobrol nih bareng si Rama nih. Sehat Rama? Sehat, alhamdulillah. Kopi mah? Tarang ngopi. Rama teh sekolah kelas berapa teh? Kelas 2. Kelas 2. Oh. Sok dia ieu teh mun di sekolahan sok diperangge naon ku baturan? Rama. Oh, tarang makan bule tara. Oh, tara. Sugan sok ieu. Kelas berapa sekolah nanti? Kelas 2. Oh. Kopi mah? Oh iya, embe abah ya. Nih teman-teman, kita lihat. Wah ya hau. Nah teman-teman ada hau nih. Wih, assalamualaikum, Mbah. Tuh ada hau ya. Bisa melembui bareng abah. Oh ya domba. Nah, oh ya embe. Ayam. Nah ini masih suasananya enakan ya teman-teman buat ngopi-ngopi sore di saungnya abah. Nanti abahnya lagi sholat dulu. Habis sholat nanti kita ngobrol-ngobrol bareng abah. Oke, stay terus bersama kami Lemira. Tapi itu kapungkur mun di lima merenya. Anon. Rame kieu bah. Oh biasa we nungtut ya. Nuntutnya. Sugantak di namian lagu rame teh emang tos rame di kapungkur. Di kapungkur nama barasiki. Nya. Oh. Biasa we nungtut. Nya. Masuk lagi ke 10 sakring 10 wae sakuana. Hebat pinter. Taikeun atuh lah 10 wae. Taikeun. Letikan. Oh, letikan maksudna. Belajar better ranking 10, ranking ini jangan ranking hiji. Cita-cita jadi naon mas gede? Pegawai nanti Pegawai naon coba? kantor. Oh, yang pakai kantor ya Allah. Mohon. Oh, tuh gitu. Iya belinya gitu. Sarotik. Hah? Aduh sih. Beli ah. Sarotik. Sabar rasa kieu. Saing gue dus. Hah? Saing sarotik tau. Dibeli ya guys. Sarotik. Hah? Serius? Bener ya di rumah di. Oh, amah yang anu ieu. Beli ah. Gaya teh mau dibeli gaya teh. Lah Ah, boleh ah. Tah orang hayang ieu soalna tah yang halus. Hiji, dua. Halus ieu tuh. Dua, geus dua ada. Dua. Ya. Beli kurang dah. Gaya teh beli. Lama. Ya. Ah dibeli. Sakit menang tuh. Menang tuh sakit tuh. Hah? Ya gaya tuh dibeli. Gaya. Oh, benarnya belinya. Coba hitung barasik ieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba deui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, merah deui gae. Ya dibelinya. Tapi dibere deui, dibikeun deui. Ke sekolah ya baturan Rama henteu? Baturan. Masa sekolah sakelas. Kelas 2 oge. Oh. Sok ranking baraha sekolah? Ranking 12. Oh, ranking 12. Bukan teh 12. 12. Al. Ulangan atuh dus. Ranking 12.
Bisa kurang tuh? Kurangan tuh, bisa kurang tuh? kurang. Ya mau sebulan oge sok kulum potong wae. Oh. Naon bentengan. Oh, bentengan teh naon? Bentengan lo eta teh. Hah? Udah banteng. Bentengan dah. Bentengan teh naon? Eta Main kumaha? jadi teh awi Oh, awi. Puncak. Heeh. kita maju. Heeh. Kita puncak deui bunangkeun we batur ke beunang. Oh, baturna digebuk ke awi gitu. Itu pakai leungeun. Oh, pakai leungeun. Oh, digebuk pakai leungeun. Heeh. Batur digebuk pakai leungeun. Bunang Atuh karo. kita hicing teh di nyana deket bentengna. Oh. Tuh, Oh, jadi benteng ditincak gitu. maju. Heeh. Kita maju deui ya. Beunang teh. Oh. Beunangkeun. Itu cingan sumpah. Geunaheun cingan sumpah. Oh, teh ngaranna main bentengan. Sugan teh batur ditincak, digebuk ke awi. Cenah bieu kitu. Batur ditincak, digebuk ke awi cenah. Lain. Lain. Oh, terus sok main naon deui? Main ucingan, sumput. Oncingan. Cingan Oh, sumput. terus ieu teh sangaranna sama? Idrus. Oh, Idrus. Nah, naon Idrus? Eta ucingan sumput, Heeh. ucingan gog. Ucingan gog teh kumaha? Eta kita amun arek di mana gog. Kita kudu nagog. Oh, kumaha coba kumaha coba. Dalan. Coba praktekeun. Kumaha coba. Cingan. Kade labu. Oh, gitu. Oh, eta ucing gog ngaranna teh. Oh, bisa si Idrus teh. Ih, saing ngaranna jadi. Nyamuk ulan. Oh, si Wulan. Tahu cing nyamuk. Bisa karela si Luan teh teh. Itu ulan mah kelas 1. Oh, kelas 1. Oh. Kuburan ya takut tak. Cuma botak lah di baturan. Kotak-kotak 2003. Anu botak ulah mimilu. Wih. Botak. Balas atuh balas, pantuna balas. Pantun anu lain deui. Pantun deh balas. Buru lama pantun balas. Hendak tahu. Tanya saya tahu pantun apa. Nih di kolong meja. Ariwani ulah meja. Wih. Ini ngadang bubur, lamanya terkabur. Ini di kolong kasur Ariwani ulah ngagusur. Wih. Saan Idrus euy. Kuda ngabedug. Penting. Loba. Naon? Pantun ya. Boga urang mah. Beres ngadang jagung. Naon? Benernya. Kalah ah. Jadi untuk hidup. Tama pemali. Oh, pamali. Oh, ulah nu pamali atuh. Haram. Iya, boga pantun ya. Coba deh nade. Bang Rija jualan domba. Pas dipoto ternyata pas abang bukan jualan narkoba, cuman mito dan bola susu. Oh, anu pejeng ate ada. Ata. Nah. Pejeng ate nya. Yang itu dua di naon. Nanya. Nanya. Iya. Bareng ini naja nanya pantun ya, guys. Malah si Jilong atuh lain. Lain si eta teh. FF teh naon sih? Ai FF teh naon sih? Eta ning permainan teh makan TPS balat. Oh. Make data ke. Oh. Kayak gitu. Dina naon mainna dina taneuh? Atuh lain dina eta HP. HP. Oh, na HP. Oh. Online. Oh, FF teh. Ai GG naon bieu GG main oge lain. Lain atuh GG mah GG gaming. Oh. Oh, GG mah HD. Dari Lampung. Nenek kebayan. Kakek cangkul. Sebenarnya. Ai bieu si Jilong teh saha Jilong teh? Jelong teh ML. ML teh naon? ML. sih? ML. Itu naon sih? Permainan kene. Oh, permainan kene. Make awi lain. Brilian. Dia HP. Si Oh. Jilong mau awi ge. Oh, pasti Mau awi. Lain si Jelong mah tuh. eta sok mau awi pan. Mau tombak bener. Ai ML teh emang sasakra si Jilong. Jelong, Terus? ya, alu. Alu peto. Non itu dah. Oh, da itu sade. Oh. Lamun presiden Indonesia saha tuh ayeuna? Presiden Indonesia orang Belanda. Kan eta bieu apa si Jilong, si Nina, si Alu. Lain si Mia. Oh, si Mia. Lamun presiden saha ngaranna? Presiden
presiden. Presiden teh. Presiden, nama presiden Indonesia. Presiden ayeuna. Joko Widodo. Joko Widodo. Oh, Joko Widodo, Pak Jokowi ya. Nah, baik itu dia teman-teman. Tadi perjalanan silaturahmi kita sambil ngopi ke Kampung Cidokom ya teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai selesai. Tak lupa bagi teman-teman yang menyukai video ini, langsung tekan saja tombol like-nya dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti perjalanan Lemirah teman-teman. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kami di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemirah.